ahwefo mema wakọ aba biom wate ase ya ka cho se ensem no de ekoso wa aba fontentan so no ye de bebe ye bebobom ye be chechensen nu aye mami Yvonne Nelson ai waka no hu biom wakasa mo kai se Yvonne Nelson na emra John Dramani Mahama address no oba we bae no ma ye lead demonstration pa a night vigil no bia so kanea na hu Prince David Osei omuni na nenam John Tumelo oso ya bre Ghana phone to me nya ne omuhia Ghana for hwehwe epelite omufie de aye adwuma nkofo dwuma ye den egu oh emankofo ye demonstration eno kra mountain as much effort getting to a higher percentage man Ghana for crackers oh ye kra send a celebrity say ye kra ye looking up to them e crackers o ma bra ban de ye ntu aban ye den engu ene utumi hu say ye bra ban ma ye papa show boy Nana Addo Dankwa Akufuado eya meka show boy mbese ma hu say ahane the entertainment trends and some are also in the entertainment industry tina make catch us me nya no official Nana Addo show boy oben na ne dwaso no obetena ayengwani mu no na obeye o mampini edema Ghana no o kan hu se ensem bebresi Ghana for kasa Ghana for complaini eni penina ti abobo onipa se infrastructure sa bobo health bobo the best koye kotoko be Ghana for be sere a bobo mu kaye papa o make promises bebre o kasaye o se ye mani nko abondwanim ye de ni ko abondwanim a obebua Ghana for ai on dan ni nchire Ghana for se dia se o dan ni akire Ghana for amankofo kasa wotumu se kane nansenye mu from past election any current one you did 2020 from 2020 ediwa 2023 ya chi journalist fo bi mu o kasa ne wan kasa ye na o kasa ti amban we ya ebe chi what to prison ebi wo kra ebi mu akodi prison apa ebi mu dem ye di o masem ye hu se ne ebedi edimu an esesa IGP krono be koso Ghana fo bobo ye ko fa IGP baye eja obi ase o IGP we di oba ya ade e ma shatawale mu kra ko kasa ye ma ye di o mu koto ye charge o mu ebedu bebi kra ebe hu se no IGP kra o ye social media IGP yakana no atum ase oye na ade o social media pe de wo underground so no tumi face se kra na ye ntine nka no esem de esi wo Ghana bebre and Ghana fu bi mu di pressure and multi pressure the divert pressure onto the people of this country say ade na celebrities na nkomo soliti amahama no omo soliti this current government na nkomo ye demonstration say their demonstration no Kwaku di nkofo bi mu sem. You understand? Rather than celebrities no so omo kasa they can come out to talk say ye nua ye papa A+ kasa waka na adwen ene won KKD and then they coming back to the case she post here na mase ho post here kire say ye nua ba Yvonne wako tweet or say whatever promises you made to Ghanaians they were all nonsense. They are all nonsense. Say otumu say nyanse bienim enye me na me kan ho Yvonne when you alert waka on the Twitter page or say whatever the man can promise Akufuado Nana Addo Dankwa Akufuado tell Ghanaians it is all nonsense. Nini na ye nonsense. Nini nyanse bienim nyansasem bienim adwin papa bienim infrasodie bienim no obi kasi bibi ye nonsense ansa na obe bibi ye de nyansa ton ansa na obi besi dan ansa na obi be ko school ansa na ye di obi discover kra beto ade odi nyansa na ton ansa na woto ade no it is a wo kasi bibi ye nonsense one it is showing say the person is useless it is showing say the person is worthless it ye maame ana ye nua ba Yvonne Nelson the Gollywood actress otumi Nollywood tum at waka ne ho we dey on Twitter one fan bad demonstration utumu chira se o say Nana Addo Ghana fo abrew no no de o say de wo ye nina nonsense na me pa o ma me Yvonne Nelson na wo ka che say Nana Addo no me nina nonsense and they ya me ni wo ka say Nana Addo Kwaku bie ana or commission a solar panel bema nkofo a wo upper west and light
or commission ama ya kofhwe agenda 111 hospital project be a ekoso. It's what nonsense is going on. Ni agenda 111 egusu koso ana wo se mfa ma asem nya de enso send your kasa ye enye ho asem na odisu no because o kai se ne papa yi ka kire se ye tisika su no komdie it na Ghana 4% empenyifo no prolific scan so na akofo ado etibi edimaye na ye di na so se si asensem no ye ntumi endi ensem no ye ntumi nya den hu se ne ye be den ye be kono enti emnua Yvonne else waka no ho wakasa say oh we are suffering ahwefo no kre ai onu kran is it the right time po say this is the time no ba check Ghana for say the akufo ado aka na Ananse sana utumu say was it the right time ana watia da ninti unhu ni say Yvonne else na say yente wonka enti wo pesa wo spark bibi ana wo ka bibi na wo come into the trend enye say purposely no or man penina sema na bia pesa wo ka wo pese you create a scene na Ghana for adwumesi wo so say unaye wo tiase obi bega say you are not dead you are alive what you say I ahwefo na me du esia Yvonne say ye papa akufo ado ensem o ka kire ni na se nye social media trends na wo pede a wo say nyoma o kan ni na nyansa bia nim eye nonsense eye sabio nkwase asem aha Xposed na me catch you say insem na de obi aka no ene de ato onye de pepro that send e be say shia say de akufo ado ye ni na nonsense ene me catch you say let your vote be your future next time no matter papa I that send aha Xposed yes no Ghana and beyond on Xposed Trends we will bring you the best to know the more secret you have to know comment and like it share video that send e be say share bye bye. Only for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan na wasiewie na wo penchen papa ede abosom anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem ede amasan krofoni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kaso wonsa se wo madwuma so aninti no adansifo age womo atum natural things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda